borur khalerra arra khara qabrichi dhiyaannee jira. Arra khara qabrichi dhiyaannee jira. Waa'ee dhiira dhalarroo riftee gorsa addaatiin qabadhee sii dhufe. Waa'ee fitinaa dhalaadha akka dhalaan irraa gorfamtu. Gorsa ifgee qabadheetiin sii dhufe. Waa huma dhalaa laalchisee akka dhalaalleen gorsa guddaa irraa fudhattee waan nabiin je'ee naasa'u malee alayhi salaatu wassalaami ifirraa naasa'u. Arkuttiin jira dhageewuttiin jira. Nama hedduu jidduttiin manguddummaa taa'u jira. Waan na affeelee akkanan na waywaachisutti jira. Igalaamii dubbiin kiyya kun. Nabiin alayhi salaatu wassalaami hogguu akkana dhiiraan jee ana baane jenneetuma sirraa'uu qaba. Khayrukum jeeysillaa manni dhiiraa. Irra caalaan keeysan nama jaartii isaatii tole jaa. Haadha mana isaatii tole jaa. Isinirraa an irra caalaa keeysani jaa. Warra kiyyaa toluudhatti. Nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa Abii Hureyraa radiyallahu ta'ala anhu dhalaan tun cinaacha bitaa karraa gubbaarraa tolfamee jaa. Lan tastaqiima laka karaa tokkorra diriirtee akkanatti siin deemtu jaa. Yoo waan takkarraa jibbite takkarraa argatta sirraa walumaan qobbi bakka irrinaa saniisi wajjuma jiraadhu je. Najisa irraa hin fagaanne Oromoon akkam jedha? Ittuma salaatan jaanfirra. Isin malee jireenya addunyaa kun isin ta'u. Isin malee isin ta'u. Dhiiraan maletti isin ta'u. Isinis fitinaa dhiiraa sodaadhe dhiira zamana kanaa jettee taa'uu hin dandeessu. Atis fitinaa dhalaa sodaadhe jettee taa'uu hin dandeessu. Nu lachuu walii sabbarreetum qaallichaa shuuroo ol daddarbee yaa shuuroo je'een si liqimsuufi malee si sossobuufi mitii je'een shuuroodha. Akkasuma ol daddarbaatuma akka jiraatanii wajji jiraatu. Parsantii dhibbarraa na dhageeysa. Wallaahi laa parsantii dhibbarraa parsantii 90 namaa bultii namaa diigu jira zamana kana. Mbeeytanii akka kana taate. Mbeeytanii akka kana taate. Nama meeqa bultii facaasu jira. Ka dhufee na waywaatee ibaluu bultii tiyya na diige sheekh. Obboleeytii sii guddoo bultii na diige sheekh. Obboleeyyan sii haboo sii adaadaa sii na diige sheekh. Isaan narraa qabi jee ka manguddummaa na dhufee je. Kan manguddummaa taa'ee akkasii jidduu fixeen bee'a. Wanni kun bakka hunda keessanii jiraa jechumaan naa mul'ate kanarra. Rabbi sodaadha. Haboon adaadaan obboleeyyan hundi bultii namaa diiguu keessatti. Leeysa minnaa nabiin alayhi salaatu wassalaamii kana jaa. Namni jaartii namaa namarra balleeyse nurraa himiti jaa. Alayhi salaatu wassalaam. Balleeysuu akkam. Abaabbalanii itti haasawanii kanaafi kan bamanageetii kana kana ja'aniini. Isin ummanni dhiiraatii sammaas. Hajjatal wadaa'a keessatti minatti guyyaa Arafaa nabiin alayhi salaatu wassalaam wanni dhaammatan. Dubartii naa eeggadha. Dubartii naa eeggadha. Gabroota rabbiitii isaanii naa eeggadha jedhanii dhaaman. Kana naanis dhaamsini jira. Kara naanis dhaamsini jira. Asiin dubartii naqa abbaa manaaf irraa eegaa jira. Asiin nuunis dubartiif irraa eegaa jira. Guddatee duwwa fattaqu duniyaa wattaqu nisaa. Addunyaaf irraa eegaa dhalaalleef irraa eegaa jira. Sharriin nama ajajjee. Funyoo haada shayxaanni dhiiratan eessaanii funyoo itti kaayyate jennaan dhalaa keessaan itti kaayyate. Ragaan kanaa azzaaniyatu wazzaanii jee rabbi baaba zinaa keessatti dhalaadha dura dubbata. Zinaan eenyurraa argama jechuudha qajeelte jennaan dhalaarraa zinaan argamti. Dhalaarraayi zinaan argamaa. Baaba hannaa keessattoo assaariqu والسارقة
فقطعوا أيديهما جي دير دور دبت هني أن يرى أرقم جنان دير الرى أرقم جي أكم الزنا دلا الرى أرقم تي جنان ندب بيفتات لالتت ميو مكان كين جتا ستيم ميسر كي ناي ميسي جتا إيه سكندي كيسن أسمع خربي لي خانا أنا بلي خانا جت إيه سلكين كابتو نين كابا نين كابا سمال تو بيلا يجتو متنا مال تو سيخا خوتو دمو خوتو مي تنا تكاغنده إمركنا تكاغنده جمنا خنا يجتو مال تو سيخا خوتو دخا دبرتي سلكي خنتين يو intaltitak ifii eegaa jette dhiirti zinaatti godhuu hin dandeessu. Akkamitti jennaan achi gurbaan tokko na qabe gaaf tokko boo hootu jetteen hijaab deem armaa jee amma ati dhuftu usteetuma jetteetti jirti. Namni oriyaa dhufu amma zinana godhee fi guudee maanaa qabaayin siin jaa akka mabbaa keetii taate jette. Yaaboon ana baasi na baasi jeen nama achi naana fadhu je'anka dafii gachiisi jetteen amma. Hin dubbatin hin soqisini. Libji jetteen libji. Maali ennaa waye sumaan deemuutiin gurbaa kanarra dhufee du'e mee laalaa jetteen. Akkasi fuudhanii wanni geessanii mana hakimaatti jala deette akkamittiin ka'aa jenna akkamittiin ka'aa jenna yogguu isaa waasii goggodhuu eegalan jiituma sossoojjette akkasitti akkanaa quba qabaadhuu jetteen yogguuniifi hin dhaqabu jettu sana qo'aniif hin jirtuu tokko akkanan dawwatini massan kaqee eeggadhu jetteen. Kanaaf dubartiin yoo rabbuma sodaa rabbii bichaa waliinuu galti. Sodaa rabbii qofaatu namni dhalaanii dheegaje dhalaan naamusa sii mataa siitiif eegu abbaan hin dandayu obboleessi hin dandayu namni dhalaanii dheegaje wallaahi numa kijib wallaahi numa kijib. Higalaa dubbiin kiyya kun gaafa shaggooyyeessan haa armay bira raffisanii bakkattiisa mooyyee alaa fiddee ciibsitee mooyyee irra keeyse huccuurra ugiftee mooyyee tabishingaatti tuman sanka ani mooyyee tumeetiin beekaa beeka shuumoo feeddageetiin beeka shuumoo akkasitti yogguunii fi halkan yogguu shaggooyyee fixattu dhuftee mooyyee gabbaaftee achuma ciifti. Bar goojoo keessatti waa alawaadaa keessa waa godhaa haajaa fixachuu dandeessi. Eenyu dhalaa eegeetiin dandeeja. Manatti hanga dandeeme dhoorkadhu ijoolleetiin. Sumaa guyyaa qiyaamaa itti qaanya'u dubarti. Guyyaan qiyaamaa yooma tubula saraa'ir famaa lahu min quwwati walaa naasir. Kanaaf obboleeyyan kiyya kee islaamaa dardarri keenya shamarreen teenya sharafa keeysan naamusa keeysan eeggadhaa. ولا تقربوا الزنا زنادة الدياتنا يا ربي فارشو نما ميكا آيلاند فدتي دغاجر نما ميكا زنادة لغاجر شيشة نران ونيدي جل خاية نران نمني يقو فرشو دغاي فيمبيو بدي أدى تغرتي دلغا كناف بيمبليسنا رومي ندورا دبموداف زنا هدوماتي يجو نما زلمو أبين نما رافوداني نما ميدو نمني غرتي وللرجارمي نما تغرتي روريسو وادلتو كوتي تو غرتي جير كناف أنتم سنين إسيني لامو برنوت بريشو غرتي قبل نمني يقو وابرت haadha isaa abbaa isaa kabaja qabaaf
dubartiin takka barnoota yoo qabdu haqa jaarsaan narra jiraa yogguu beeyi haqa jaarsaa firraa eegi namni yogguu barate haqa jaartii firraa eegi haqa ilmaanii firraa eegi haqa ollaa'ii firraa eegi haqa beeyladaa firraa eegi haqa islaamaa firraa eegi dirqama rabbiin irraa qabu beeka dirqama nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam irraa qabu nabi jaallachuu dhabnaan ati galaafamtee beeka nabi alayhi salaatu wassalaam hin amanne tokkoon keeysan hamma lubbuu teeysanirra na jaallattanii ja'an jaartii teeysanirra haadha abbaa keeysanirra hamma na jaallattanitti hin amanne quba qabaadhaa ja'an ati ilmaan kee tara jaallattee jirti jaartii tantee nabi irra feetee jirti akkamitti irra feete ragaan kanaa kame jennaan waan inni dhiisi jee dalaydeet diin isaatu watakka irraan beeytu waan nabiin alayhi salaatu wassalaam ittiin dhiyaatinaa jedhu dalagaa jirti kanaaf akka sharri irraa walaa yahiiqul makru sayyi'u illaa biahlihi namni ollaadhatti sharri yaadu ilmaan abbaadha jallisu haadhatti jallisu ollaa wali garagalchu jaarsaa jaartii wali garagalchu walumaa galarreeyma walit diru laa yadkhulul jannata qattaal namni nama walit diru jannatan seenuu jaal namni nama walit diru jannatan seen walaa yahiiqul makru sayyi'u illaa biahlihi muhammadoo ati khayru mayaad sharri abba eeggattiihii jaal namni waan facaase murat wooma facaafte murat yoonii fi arra sharrii waan takka nama yaad nama kana akkana goona jed ifuma godhu jirte oromoo yogguu maakmaaktu kijaan boolla gadiin namaan qotinii jaan yoga qottellee gadiin fageeysinii jaan keeysa bu'uun mala eenyu atummaan keeysa bu'uun mala kitaaba saatu wa sa'a ja'uufi kitaaba hedduu keeysatti nama hedduutiitu sharrii yaadee sharriin san kaan ilmoo isaa ajjees kaan maal god isuma deebite sharriin kanaaf yaa ummata keenya karaa suduuda rabbiin deemaa nuun jeesan ihdina siraata almustaqiim siraata alladhiina an'amta alayhim karaa diriiraa uugaa rabbiin irra jiraadhaa jeesan irratti jiraachuun keenya dirqama nabiin alayhi salaatu wassalaami inna haadhaa siraatii kunoo kun karaa kiyya diriiraadhaati karaa xurreen deeminaa jechuu aayaata kanaarratti akkana qalamaan ededa fiillafiitii takkaa fuulduree namaarratti kana katabee haadhaa sabiilullah akkanatti katabe arzii dheertuu takka akkana katabe arma jalatti xiqqaa tokko kana godhe akkanatti alakka akkanatti cibahu kun karaa rabbii uugaadha je akkanatti armarraan jiru kun karaa xurreetii je innaasaa siraatii kun karaa kiyya jechuun uugaa kan waa hunda keeysatti bararkaan barreeysee nama garsiise tarree kanatti ala cibahu kunoo akkanatti yallina hin qabne kun karaa rabbiiti je akkanatti asiin jiru kun xurreedha je walaa tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabiili karaa xurreen deemina karaa kiyyarraa isiniin bahaa karaa kiyyarraa isiniin kutaa rabbiin akkana jedha wanni ana namma haasa'u jiru kun yabashitaa zamanaawii naw dhukkuba zamanaawii kayyattu yoo kami zinaan oddommaachuu farshoon oddommaachuu bultii namaa namni namarra wali balleeysu liqii namarraa fudhatanii itti gartee didu ijoolleen haadha abbatti haaqaa'u jaartiin jaarsatti haaqaa'u jaarsi jaartitti haaqaa'u ollaan walitti haaqaa'u khayriin teenya xiqqaattee sharriin teenya guddachuu dhukkubanni amma nuti harkaanuu qabu maaltu ilmoo haadha abba jallis diin wallaaluu isaaniiti osoo sadarkaa haadha abbaa waqadaa rabbuka allaa ta'buduu illaa iyyaahu وبالوالدين إحسانا إفتي آنسينا من ربين دبتي هذا أبا زمن مجر روحنا وأصوني فين إدان دلو أولي جيشو جرتي أمان
abbaa meeqaa ilmaan irraa iyye nama astaa'u jiru kan nama mana dura